Ubushinwa bwaburiye Amerika ku ntambara ishobora guteza muri Taiwan. Igo Stamina TV na Igor Sinewan ikaze. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu Burayi bishize hamwe muri NATO bikomeje kohereza intwaro muri Ukraine, binashyigikiye umugambi wo gutangira kohereza intwaro muri Taiwan kuko ishobora kugabwaho ibitero n'Ubushinwa. Ni mu gihe kandi icyo gihugu nibwo kivuga ko kigenga. Ubushinwa buvuga ko ari agace kabwo ndetse byemerwa n'ibihugu byinshi. Muri iki gihe ariko hari benshi mu batuye Taiwan bigumuye bashaka ko yigenga bisesuye. Kuri uyu wa kane Leta y'Ubushinwa yamaganye imvugo z'abaminisitiri b'Uburayi n'ab'ububanyi n'amahanga b'Ubwongereza na Amerika, bavuze ko ibihugu byabo bishaka guha intwaro Taiwan. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Liz Truss na mugenzi we wa Amerika Antony Blinken bombi muri iki cyumweru batangaje ko bashyigikiye gahunda yo kohereza intwaro. Umuyobozi w'ishami rishinzwe amakuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Xia Yongjin kuri uyu wa kane yanditse kuri Twitter ko bamagana imvugo za Blinken ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko kuwa 26 Mata. Icyo gihe kandi ngo yavuze ko ubutegetsi bwa Amerika bwiteguye gukora ku buryo Taiwan hibona uburyo bwose bukenewe bwo kwirwanaho ku gitero cyose yagabwaho n'Ubushinwa. Xia kandi yashimangiraga amagambo ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Wang Wenbin kuwa gatatu, wabwiye abanyamakuru ko ibyo bikorwa bashaka kwinjiramo bihabanye no kuba bemera ko Taiwan ari kamwe mu duce tugize Ubushinwa bwagutse. Ibikorwa bya Amerika ngo bigamije gutera inkunga abanya-Taiwan bigumuye binyuze mu kugurisha intwaro zikomeye icyo ugirwa. Yagize ati kandi Amerika yemera ko Taiwan ari agace k'Ubushinwa, ariko ikomeza kuvuga ko Ubushinwa bushobora gutera Taiwan. Ibi si ukwivuguruza. Igihugu gishobora kuba cyagaba igitero ku butaka bwacyo gute. Yakomeje ati turashaka kuburira Leta Zunze Ubumwe za Amerika gahunda yo kongera kwihuza y'Ubushinwa ntishobora gukomwa mu nkokora, kandi ihame ry'Ubushinwa bumwe niryo ryashimangira amahoro n'umutekano mu bice bya Taiwan. Wang kandi yakomeje asaba Leta ya Washington kudasuzugura ubushake bukomeye ukwiyemeza n'ubushobozi by'abaturage miliyari 1.4 b'Abashinwa mu kurengera umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Akomeje avuga ko bitabaye ibyo hazabaho ikiguzi kidashobora kwihanganirwa kuri Amerika ubwayo. Wang kandi yavuze ko magambo ya Truss watangaje ko bashaka ko habaho icyo yise Global NATO cyangwa se NATO yaba igera ku isi hose mu gukemura ibibazo iri mu gice cya Aziya. Akorwa ibyo bihugu byishyize hamwe biha Taiwan intwaro zikomeye nuko bikomeje kubikora muri Ukraine. Wang yakomeje ati NATO ivuga ko ari umuryango wo kwirinda, nyamara ikomeje guteza ubushamirane n'umutekano muke. NATO isaba ibihugu kubahiriza amahame y'imibanire mpuzamahanga, nyamara igashoza intambara ndetse igasuka ibisasu ku bihugu by'amahanga bifite ubwigenge ndetse ikavana mu byabo abaturage b'inzirakarengane. Ingaruka kuba NATO irimo gushaka kwaguka igana mu burasirazuba bishobora kugera ku mahoro n'umutekano by'Uburayi mu buryo bw'igihe kirekire n'izo gutekerezwaho. NATO kandi imaze kuvangavanga Uburayi, yaba noneho ishaka kuvanga Aziya na Pasifika ndetse n'isi yose muri rusange. Muri Gashyantare Amerika yemeje igurishwa ry'intwaro zikomeye muri Taiwan zifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Amerika n'Ubwongereza kandi bikomeje gufatanya mu guha intwaro Ukraine mu ntambara irimo kurwana n'Uburusiya. Ni intambara nayo ishingiye ku buryo Ukraine yashakaga kwinjira muri NATO, ibintu byafashe nk'ibibangamiye bikomeye umutekano w'Uburusiya. Ni mu gihe kandi budacana uwaka na Amerika n'ibihugu byo mu burengerazuba.
dukomereza amakuru yacu mu bihugu by'abaturanyi hakurya y'amazi magari nk'uko mubizi gahunda ni ukuzenguruka isi, twivire mu Budage, twivire mu Bushinwa, twivire muri Ukraine, twivire no muri Amerika, ahubwo tugaruke hano i Cabo Delgado muri Mozambique ndetse no mu Bugande. Museveni ashobora kohereza ingabo muri Cabo Delgado. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko bibaye ngombwa yakohereza ingabo mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Ibi yabigarutse mu kiganiro we na perezida wa Mozambique Filipe Nyusi ari mu ruzinduko rw'akazi muri Uganda bagiranye n'itangazamakuru. Muri iki kiganiro kandi Museveni yavuze ko Uganda isanzwe itera inkunga iri mu buryo bw'ibikoresho ku gisirikare cya Mozambique muri uru rugamba rwo kurwanya iterabwoba riri i Cabo Delgado. Yakomeje avuga ko bibaye ngombwa ingabo za Uganda nazo zishobora koherezwa muri uru rugamba. Ati turi gukorana bya hafi na Perezida Nyusi, buri gihe duhora twiteguye gukora igishoboka cyose ngo tubahagarikire ibyihebe. Iki kibazo kandi cy'umutekano muke nikidakemuka tuzohereza n'ingabo zacu. Dufite ikibazo cy'umutwe umaze igihe uteza umutekano muke muri Cabo Delgado, si ibyo kwihanganirwa rero. Afurika y'Iburasirazuba igomba kugira icyo ikora nk'uko twabigenje muri Congo. Yakomeje avuga ko byashoboka cyane ko Uganda yakohereza abasirikare muri Mozambique ariko ihitamo kubyihorera kuko yari ifite benshi muri Somalia na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ati twashoboraga kohereza ingabo muri Mozambique ubwo ikibazo cyatangiraga, ariko ntabwo twemera kwiyerekana. Icyo twahisemo no gukora no kohereza ibikoresho. Sinshaka kohereza abasirikare bake kugira ngo twerekane ko Uganda iriyo cyangwa se yahageze, ahubwo duhugiye muri Somalia aho dufite abasirikare 600 ndetse no muri RDC aho dufite abasirikare 4,000. Nabwiwe ko ibibazo biri gukemuka, ariko nibitanakemuka tukaba twarangije ibyo muri RDC dushobora koherezayo abasirikare bacu. Perezida Nyusi yavuze ko ubwo ibibazo by'iterabwoba byatangiraga muri Cabo Delgado, Museveni ari mu bantu bambimenyesheje akanabitabaza agira ngo bamuhe ubufasha cyangwa se bagenere ubufasha igihugu cye. Yakomeje avuga kandi ko ubu akazi kakozwe n'ingabo z'amahanga zirimo n'iz'u Rwanda kari gutanga umusaruro mu kugarura amahoro muri iyi ntara. Ingabo za Uganda kandi ziramutse zoherejwe i Cabo Delgado zasanga iz'u Rwanda n'iza SADC zimaze igihe ziri mu rugamba rwo kurwanya umutwe w'iterabwoba wiyitirira Al-Shabaab wari warateje umutekano muke muri iki gihugu. Kugeza ubu ibice bigenzurwa n'ingabo z'u Rwanda byatangiye kugarukamo amahoro ndetse n'abaturage basubukura imirimo yabo, ndetse hari n'amakuru avuga ko zatangiye gutanga umusanzu no mu bice bigenzurwa n'ingabo z'ibihugu byo muri SADC. Nimunyemerere kandi nongere mbashimire mwe mwese mudahwema iteka kudukurikirana, mwe mwese mudahwema gukunda ibyo dukora. Ni Eagle Stamina TV, gahunda no kuzenguruka isi tubashakira ibyo mushaka. Mwebwe akazi kanyu no kutwandikira mukatubwira ati dukeneye iki, natwe tukabagirayo. Subire mu kanya, sinababwira ngo bye, ahubwo reka mbabwire ngo swear enjoy with our news and conversation. We love you so much. Eagle Stamina TV, Eagle Sine One. Asante sana.